yen kene paunukan ayune ayu tanpa sidon harga semitan anak. Apa mahawinan dewek ajine memelan pejalan ayune lamunan jane yo. Ado dane syarat buin lakar takonin aja marep kapining dewek ayune. Ora semoga geswan pejalan ayune. Ayu anak lakar kijene yo. Kadi atuh tidiang sane wae. Tidiang pacang pancorane iki. Iki akeh pengangen tidiang sane dadi jantos jebos manten. Nih. Api niki. Aji nombang sing dewek ayune. Lakar mau bersih-bersih kamu kedukane. Nang melangi ngakeni. Kadi rasa konen nagi desang yang paskar di pati. Di supane galang tanah. Aji nomang sing ayu lakar temu kedukane. Ji, yen ing Malibu sampun tengah nyalit mana tidiang jantan akeh nari goreng pancorane iki. Pamit nang Antos dan malu we. Begini lah. Ada dane syarat lakar takunin aji buin marep kape ning dewek ayune. Ne unuk pasang ayune yu. Yen kena hang aji. Meh mekir lekat pianak ayune. Ayu setata ngempet tanpa residon nuturang paunukan ayune marep kape ning tegak ajine. Nyin sujatene aja ayu ngardi. Ajak ayu ngawi. Rare ya to manik kane kadon ayu. Nyen aja ayu ngai belengan ayune nyen. manah tidiang napisan tak kena aja. Boya sampun mewanti-wanti tidiang matu. Sampun aji nak kena ini pasang tidiang niki ke maju. Ji, kane siosan tak kena. Yo. Apa mahawe dan aji cucut nakunin paundukan pasang ayune. Yen please lantas lekat pianak ayune. Nyen kesungguh ngepin ke guru rupakan yene. Dane ngerupi ke rare ya temanik dane kadut ayu. Ne dane ajringan aji. Pangsing pianak ayune kesungguh ngepianak bebinyap yene. Aji liu sing lakar ngeraos marap kapin ngayu. Bena cepok tuh aji mah pengidian marap kapin ngayu. Si nyanang ayum kebangan marap kapin dewek ajine. Nyen sujaten aja ayu ngai beling ayu nih nyen. Nyen. Yuk dene sapun iki. Napi mahawenan titiang pun matur rengangat aja. Doneng di pradene titiang uninga pejantan jagat aji pacang ngerok kiriki. Jagat sane tohang titiang ji. Panyak-panyak aji sanetan pedosa. Pejantan itu pacang ngemasin padang. Doneng kade punika. Sampun aji. Jadi yuk. Yen ayu lakar nuturang paulukan basang ayu nih. Dipetak janu lakar ngemasin. Bumi ini dini diwili cido lakar ngemasin. Yuk. Wah, yen kini mirip yang san keririan jelmo dan ajak ayu ngai belingan ayu. Mungkin keririan ini nyucuk langit keririan ini. Haji pinako guru rupakan ayu. Mulu aja lakar mau perang belung marap kapin pianak. Jelek aja ulian pianak. Ngelah mas aja ulian pianak. Nyen dane ajrih ayu. Nyen dane jejak ayu. Tutulong marap kapin ke aji nih. Jadi asam sapun api jantung. Tak tidiang tanpa cakuningan. Tidiang tanpa cakuningan. Yen kene atur ayu ne marep kapin aja. Keresepan aja nih. Ne mulo ayu ngalih jalaran. Dot memegat peramu ngajak dewek aja nih ketunya kene. Koyo enten kadipuni. Yen sing ketemu diangi peserta ngempet tanpa residen nuturang paundukan nih bener. Ringen atau tidiang sane wawu disampok aji undi. Sure hayu duan pianak aja nih sinunggil. Ijo menjang aja kapit tersengan aja sama pianak marap kapin ayu. Uli jerik aja. Meding-meding dewek ayu nih. Sakya walau tekanan gitu. Dong kene mual sini. Iya. 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 Cicak. 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 Iya namun tuh medasar wakil tuh ngeras
masa wake mo puto marap kabin ibu tan presiden nampir os anak gua. Jadi kena. Latar yang bisa nanti nyakit tiang. Aji tentang ngak lendan nanti tiang kadipun ini. Kan? Wake tanangan orang ibu tanangan marap kabin tegak wake nih pinaku maho pateh agung dini di Jakarta licin. Jadi gini. Pangsing sangkan yang dewek dan yang abang letak aku mendini. Mau kuat ibu ciceng. Joning sampun pemutus kayu naji kadipun ibu. Kau jadi yang bikin naji yang pajang pamit. Gimana? Pangsing sangkan yang dewek ini. Ngabul ledak Surya pertemuan ibu ini pertemuan tan sinang askar junta ke ledak bani buku ini dulu gitu pangsing sangkan yang nyai ngabul bukuan ledangan iki pajang tunajit ya mengawen tenangnya di tiang bakal hidup. Dua-duaan pengangonnya lakar ideh nyai, lakar bekalang nyai, mau kejang cemak pengangon ibu nih, nekatnya kan lakar sampah tanah kulit karang sikut tetap. Bukuan. Kemudian ya kene lacur dewek tadi manusia. Uli lawas wake ngardi dan madan melah, ngentasang dari madan subuh karmu di kumine. Konden keruan melah tepuk ke dewek tadi manusia. Piana ki dewek tepukin ke diahparan buka jani. Rasa ngangah ulu nangan wakine. Yo, majalahnya na yupang melah-melah. Presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja nayune ngwalasan sakit aja naji nini mawet jani aji mesemayu ngajak dewa kayu nih ngin jadu jelemu bani marap kapin tegak aja nih berita kalau itu aja lakar ngelarang dari madan dharma weji dharma ning pengliakan penistanan lo benakan antos ting presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja nayune.
Melalui ngajak timpal-timpal kadene raga kengken ken puranane budi sing melali kecewa kena Juma. Nah biar keto aja anggap kan ibu bajang sagat nyan kemarga kadene raga bajang baka tumaan belantas amplung-amplung di jalan. Nah cara jani biar tua asal gaya angkal benak orang don suno, don unis, don kacang, don kuku. Nah, artinya tuh ne dua laes ne bajang sing kelaku. Yang penting kan kita bisa dana membawa diri. Ya bener raga bisa menyerpes diri. Yang penting servis memuaskan. Artinya nyak benak trunoi raga ngemasen dong yang melajakin. Iyan di kengken apa? Ugasne ado benak truno melali mulih. Kebenangnya raga kelerainan. Kalau Ren, Gus, lo nang udiang mai melalui iseng kete. Melalui iseng itu sedang luang masih lan tiang sengela busong menek lan kakek tua. Maka tuh, aduh tiang bisa sing menek mo gitu ya. Naik orene ya carane menek kakek tua. Bolandas gitu. Iyan menek apa mo Ren mo? Menek punya nyuh kok gitu. Aduh, yang menek punya nyuh gede-gede bisa sing tiang gitu ya. Menek apa bisa? Menek tubuh gitu. Aduh, iraga anu bejelek bebayu bana. Menek tubuh itu tubuh apa ya sih gitu kena. Maka itu anu nak nyuh mo nak tegak-tegak kok gitu masih sing menek tubuh tiang bisa gitu. Menek punya nyone tegak-tegak sing bisa gitu. Menek tubuh itu tubuh apa kakek tuang? Tubuh mo Aduh, iraga kengken mendek bayu yo. Budi sing bang jelek asan. Budi bang, nyanan yo bang, yo sedang menek ayo. Ya teko somah aduh kengkenan deh budi sing bang bekadong ya tidur coba tak terpaksa bo anu nak keteko nak ketuara sing jajak bang bodohnya aduh coba jak kewah asane kena ngerasang subuh lantas gitu nese nak angon kegonyakan ingat petugasnya bajang truna ngajak somah yen pidanang kay raga matunangan adirasa noleh sing duari yen jani len bajang kuno to patuh yen neloh makita ngangore nemuani neloh melalui si nemuani yen nemuani makita kan neloh nemuani melalui si nalo angkal buat laki perempuan sama hak neloh pangtain didorong nemuani pangtain beteanang gitu ada kewah mengenal belantas keto ingat bo ugas somah lana melalui ke jumah raga itu nak sing jumah sih yang melalui yo ke pancor-pancoran nih yo ambil nggak soling iraga bo manyus lantas ditukar ugas manyus itu melalung yo sedang melalung yening mecelempung bo ke tukar mara toleh kambang bo kembang rampe Balandas keto sedang asik rago anak kengken aku sing apen kambang ape kengken masih sing ada nak ngintip sing gitu kono sedang asik apa mau kebang kene di ngoh bemunyen soling dor pancorane la 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 keto bemunyen soling baka to la 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 maka to tinggal pemunyan soleng kete raga bacat sepan bano awak melalung di tukade budi jemak kamen jo jemak celana jo kengken ko apa teh ben ancetang ben kenapa ben ancetang ben kenapa kengken ko carane itu ajak lantas belab-belabang ibu pura-pura biraga sing nawang ya ada di itu sana. Ada iraga cek kening jenasnya. Ambil yang bagabakan. Ya kaden iraga tanah sing ada ya di itu.
Pemuputnya kenapa itu saya? Masa cuma geneng berago. Yang makening pangsing ya kena, ya pang kena nasnya bulan naten itu gitu. Ya kau kenyang bo. Beli bagus dong pirangan. Beli bagus dong pirangan, Petrus nanti tiang reng beli ya sot mageneng keto memeh pungkat lupa nak nadur pancuran memeh dewa ratu dong bau lian gendeng irago ya pinsan kengken kone carane mumpung ya pinsan irago yang ngalenga nyemak kaman nyemak celano nyangan ke nyemak pakaiane lo kan boyo sing boy ingat kan ibu budi jemak lek ati budi sing jemak ulian irago anak mati terus terpaksa bo jemak ting-ting ang sing pelot ban baka to pae dabo ke jalan asake kengken cermai cicing oros boyo oros abo kasa beli ingat nang rago kok ketuang ingat boyo kijap slep tawang ay rago ngulongin baka to jak sahaso yan kengken juo tawa ay rago meme ay rago to bajak sing sap pada riwayat itu kewalo mirip ruo binedone sing nadi palasang pidan ni raga liang jani nelahang sepot le dong dewa ratu tiba nang kudang tiban masoma kayang jani sing maswang cek apa yang ngeranang kok kene toreng lantas yen sae hang bobo jani iraga nu alap jenang yen kemargo kadene sing iraga tuwa ne basoma kengken cari peka yen kemargo iraga kadene sing somahe no kadene ngajak bapo to kali jani to bangun ya tawang ya masan rerainan iraga ngeteng sak pemakae bo lemah petang nyemakae ya jak memelut gaen bilang semangan dulunen beli bangun beli ya deston beli sing lakiana beli tiang sing lapasang kelisien ning kok ketuang budel ang kangin ang makipa ang kau budel ang kau makipa ang kangin lemo yo rai bane tu yan kene kau no jak kalaliang serok nesne udiang to kesangat ang ngerambang barang bangko gitu dini ada ya dia center nak nyerok jenong coba tuh jak bingung kenang lihat omah kok kene salah tampi basang nih len yo dua len yo kiong kemudian uboh jelema makere bangko begitu jangan subat tanam masih hidup maklum hah sing kenapa mau ingat yang munyin tiang mumpung somang sing lebih kan molas lemang do asone anti-antiang bangkudo kate nintip tawang mo aduh kengken nang ieu kuranan mo enak luas aku ketekali takonen ben apa undian das lemah he menggerandotan nikul tamah nyelet arit ngapok keranjang aeng liun kok gawe di tegole ketabane men kali apa ne kan mulih sabja surya maro melipat ang mulih kita padya dadene Gus nak undiang main nek memisi mo tanero daden uling tuni ngati-ati serep ubet teko undiang adi min misi kita jagaras pang sing ngalang mulih ngomong maksud lo ka dadi barang serep nih hubung hati-hati kita mapi-mapi gen kengken deh ini bang doeng ngalang teko kurang nih somah sing cuma to pedang luwong budi sengnya tekan ya kena lo iya ratu monas lemengan tiang nuasone ya tekan kena gos kan iya ratu cepat sana kena yan paketulan
nyusul enyok perjalanan apa batis sing enyok duwi. Hah? Si nyaru tadi nak len bro. Layak kan basangnya. Barang dipisago ilit-ilit hati-hati not ibu li cuma. Ingat-ingat ang kulo awadan takat masomah ken kai bidan ken unduk kelane. Aduh, kengkenan itu noh. Keliang Banjar. Keliang dusun perbekal meme nanang ing atuang ni mulih kudu macang. Pangjuang ugi duganen tu ingat. Ingat. Aing Ngaku beling celok kotokan ibolan. Ingat ang ibu. Benar. Maro pengantinan ajakin mandus barang kepancorane didong mau beli malu kengkene yo jeliat hilang maluan ajak ketukade masih boyo dahyan ibu corah konden lu bulan ketaruh celokokan buat lektekan kengken sing gede nang beling ane tatak tutuk we kan kadut ibu sayang jani pelokotokan ibu sing dading lah panak tawang ibu widi bagat ulu-ulu tuh yang ranang yang kenyang lah panak. Ang boyo, kadong-kadong ngonton kena hasang pengengalang juang beli tuh. Nang udiang tumen sama payas gini. Dading sap, tumpok jani tumpok. Tumpok ada gini. Yen magaharapan ketegali tidong pernah salah ken widi besmumu jen unat merte. Ibi mesepan-sepan yang alang sani kalau bumi Tebian tegal ni kaja kau. Suro limang lingsoh yen apeng lumbih ke silo. Karduduk mungkung nu semengan yanan tengayan deh. So demene metanding Banten maro maturan ke Tegal. Oh, nanayan begitu lautang yang ngalengal majalan. Yang jelas akan berakatang Banten nah. Banyak pengseredan di ragama Banten. Dok delo kina beliin gaya betik jemah jak dua nyanan di pawon kadau. Oke tuh. Oh, kene walau lamat di teko banyak yang jeung abang kopi nah. Saya panang rodok yang ada beli melipat tambah ke pondok boyo ngong ibu. Oke tuh. Oh, nah. Yang ngalang sing maluan kayu mendarat. Ngalengalan ni nah. Ingat ang dosan lo ina beli Tegal nah. Selamat jalan kan benar. Nami si kitau. Anu mit kapuah kan nah. Mit. Dong tuh. Jalan nanti. Uran yang ngeling kirin gumi apa ya mirip biduro desa uwa gumi nanaki dedane pada rarut ngangin kau amune jo halase rasa bipuane kanti dua lebih selain tiba ni dewek memonok jak dado jak somah biasanya juru boros ngalih beburon ke tengah halase sing ten ado ngeliwat dikirin bumi apa seken uli Tegal pegelaan tekan yen kudu apa senggalo nak dini di kengkene bisa mati i dewek sing tau ken nunduk benekar bareng ke taman laro isang delo ken nyien dia jatin ini
dan titiang satu sama orang. Toning pesagong yung tipaya desane di benes titiang. Aji. Ampura yang titiang. Biar titiang. Ini sekan-tekanmu nyiling etunian. Lubaknya kitang prano jedeng wing-wing. Jo ya laku, apa subuh mati panak nah jatine. Ketang rago bangun jero we. Ini dajanan laku undut kan ini. Long Subarago ingat long. Tepukin rago dia, ngena tepuk. Kalau pengken dia ya goyong, jelek bayu jelek. Wi nang benah hang tak tegang rago benyen nabuh yang tua kene perut sing bendiang bangun rago. Wi. Takutang siang dia. Kena ban rago ngingetin angin kau kena. Do kau hadano ne malu ne puri angin kebot ne kelot to kenawan ne kajo. Oh adik kita lihat rago. Wih ulung di siang tekakan tiang nge belah nge ratu pedalam tiang rago. Ingat rago jero begini kemudian. Payu ngapa kopi? Payu tang panas tang tayon nih po. Panas kengken. Kene tingkah, bener. Iya ratu salah tampi. Nyaru. Ketegale akan mau payah kerenyep. Ngelah barang baru. Barang baru apa kepetan? Aduh memang sengkalau. Sengkalau kengken. Ratu kau kedah. Hah? Nah, cang babang, no. Ratu. Nak kengkennya kalau kamu munyi, Yen cang ati senyak beleng pan beli. Nyenawang, den kayu. Nyenawang kengken. Ibu ngelantang ang bun satu kan. Kayu metakon kene bona. Metakon kengken. Saja nih dodane menungso, japane bisa ngai panah ngayopo saja. Mayan cang beli bisa ngai panah, to bisa to beli ngai beleng kan. Nyen ngai. Beli nyen mah. Celangan bungut bukan matan begem nah ya. Adeng malu metakon wi. Mepirian bensing dadi beling yo dadi. Yen dadi gawe panah me adonang lauk ko cungih kita merlekat meremas kerkudiang. Adonang ngelah panah lauk ko nang kutus muani mekejang munat nilu lekat binukut bin ngecocong. Tadi gawe ne kita cara unadi. Yen belibat pasomaken cang. Kemudian Uliang. Ira tuh. Ada rasa bangke yang cang nak terima kererapan cang. Dan cangke niatan nom hidup-hidup. Adeng. Meme jeget, somah beli. Jangan aja kan. Kadang ngaku. Yang berjeget saja cang jangan liang beli. Weh, ini angkot notot bungut boh. Tinggal malu munyen somah di dia neng repeng. Weh, kene unduk kene unduki. Imene sing tulen melipatan ke pono, engale-engalen menggarapan di pawon tumpok jani pangselidan payung mebantan ke tekare. Konen doang tindakan man mejalan di ngoh pemunyin nak ngeling kaden emeh neng ngeling, uli tegah lebat kane.
sekenan kena jen jajah. Kira mau apa ini teko mahi dadi meling-lengan peraru dan jenenge gumen yo di desa kita kena kae. Ya kan ini siap munyen ling sing ado dingah. Mati jenang sing kita kena. Kat dini badini di dongo sawah mejujuk ya pungkat. Pungkat sing inget kene ba. Sing inget kene ba ya? Ha. Paksa beli lah nek sing inget. Aing gedean bayung somah ko. Usuden pagelangan lima. Kengke. Nu makabatan hidup. Artinya sih kita kenal. Marusun di mana makabatang di mana? Begitu beli makabotong bayun beli. Ih, liwatan duit petang boy. Man kengke. Itu dulu bangun tas ya. Man. Wah ya koyok penage pungkat. Apa pembung Takonin kena bangkangin kau kaja kelone jero-jero. Dikene jero ayam koyok punya jelek. Kekekang di siang-siang pancing siang abu kita badia. Jadi beli menakon ke iba. Tu menuso, ne menuso, ibu masih menuso. Pelih tomah ibu malah kata kemenusan nulungin sesamen menuso di Tegal Belai kalau yen mati nak ini awak sing tahu ke nunduk ke menurut teng gede. Sekana sing yo beli ngelas sesekolah ini. Adeng anak. Maksudnya naon? Baru tak nguli di jauh paden. Nah cara jani kalau boleh watkin ko mesuwek aku truno. Sentuh ni jejang. Deng awak-awak pangdo salin arso salah tampi dodane bertaruh. Nak kedo ke. Jangan kena cinta ngajak beli tuh. Apa? Ampunang niko banget. Ayo nenange. Nah, yang ulo keto mesomah. Uling semangan. Tengahi. Kengkene di pedaman. Paragat uyut kan. Nak tuwa nak ulo keto. Pun sengak kangen di subuh tua mau balik cerik nyenye yo melit yo petan timpa le sing dingah munyen lah nek kenange dingah kok. Sira takonan to. Niki iya dong kan awang. Wih bang jero nawang. Matuan tiang. Aduh mati aku. Napa? Matuan. Dong pakene jenang alap matuan beli. Apa kedinga? Yen coba basang kedak jare munyi nemene pepes di ngwel-ngwele. Madokan ne berak-berak dini menek laku ke polo. Awanan sing dadi angon mu picungan ne benak polo. Apa kedinga? Jak sekan kan tinggal samunyen beli. Nak edo medakon. Suruh sayu akene tak sira nika ajak rago. Oh nika daken rago. Nika matuan ya. Kopeng nyame. Ya nak mulo gedo sai-sai akan semangan tengahi me petang di perteman peragat medungkat nak mantua gen gitu. Oh mantua kan. Ah di subuh tua nak biasa gitu. Ada kuping jaya usah. Donyen sebab nge. Tiang metakon kan rago aduh sing kena tiang kal ngeberang ngungkabang nyeluk ngebatang pang tawang bumi jelek rago. Wih, kemas somah rago sinau miyagan legenda ngelane. Dan matuo sing teman rago. tiang kan menduwe matuo. Mati matuo lo mani maro juangin kurane. Dan Ipah cerewet jenenge. ipah tiang kan menduwe. Oh di dia no somah menyamau. Dah. Man. Mo somah ti jauh. Dan anu jero tiang Ken. dan menduwe somah. Sing lah somah. Basang rago gede ni nak beling apa nak boh? Niki tiang beling sejati. Oh sing nak wek-wek ang kadut. Tuan cara ibo. Ni mara gumi soleh. Soleh ha. Emene jak beli yang petek lebih ken long dasar tiban bo. Meh pasasur tiban agen mesomah. Lebih ken tiban tengah tu makala-kalan maro ingat ban maya hanggohan bas anggan celenge. Sah widi widano nurido sang sedako undang banyar meteri saksi pedau. Megimah ai panak tang lemah sing bisa. Nek sing lah somah nyak beling lo sing soleh adana. Bingung kan. Aduh nak orang kalau yang sajo yang sing beli sih nawang. Untuk apa? Cara kambing ngebuang. Poso dah ngegenjet ni bongkol tembok ai klo-klo melenong banyak kok. Nyak beling. Oh. Tak
ketakon Dek. Apa ketakon? Dalam ya, Bu. Ya mun pedalem apa ketakon? Nangen cang. Iya ratu. Dados tiang metakin. Rago beleng nih. Iya. Coba uling kuning orang beling. Anu angkal beleng nih mekoso dah. Kue lengah. Kalian sing nakon nang gitu. Aja beling orang marah cara kambing mekoso. Wiwi. Lebihan benken makosot. Yen mejokan ya jana muaninya ya beling. Lengah. Cara tain beleng tuh. Iya emang iya nak beleng gitu. Yang kangen ya deneken rago. Yen sae kang tiang dugan somah tiange metuh amun tuh rago jani. Sae kang tiang sanding ang dini. Apen tuo madan tiang pemasawang lamur leliat. Nu tawang tiang ne madan melah madan jelek. Nak jegeh kan sangat rago ken urenan tiange. Ada. Nacang pemerasa kan gue jelek. Kalau kamu abang munyi gitu sih kena beliau. Aja misung orang. Cara munyin tiang maro. Kebahagiaane rago ngabo. Kejegegane rago ngabo. Cara munyin rago sing lah somasas kene beli. Ratu. Jadi mudah kan san barang. Nyen patut nyayangan kebahagiaan rago. Nyen patut nyayangan kemenusane panglak idodane yen kene kemargo ngelodang bilang dingoh nak ngoto jak timbale kaden nyam sama ngerao sang rago. Aduh, nak muani bangke tu apa ya baran. Mesing lebang-lebang ngedita muling semengan sab suryo sing awang. Bawang rago apa adane nih? Tungkat nih ado nak mau sang cara tungkat kepetangan kita naik. Nak kendut bakat kelecokin, nak tain cicing, tain sampi, mulih membalik jemakang iya cedok umbah, ngusap apa bakat ugog dunian lane. Di kene rago, takijo, kelidang rago, ambah, lak hati tepuk ini kan timbal-timbalan aja pada baca. Tuh sing dalam-dalam rago, adiro kene. Yang sapunika rago. Jerone pas banget yang nguham yang pas memudahang dewe. Dan yang akeh cat mau pawestri kadi mangkin. Belengkan pesoma. Men rago kan dikene nak. Tiang koyo sakane ngulurin demak. Winan wendan titiang kadi puniki. Sangkanen titiang kepaksa. Ada. Dan si danduk titiang melanin si dianyer. Nak muani apa ya tuh? Nebo nak muani tidak mau bertanggung jawab Nebo. Lemene. Hah? Dini mula nengawi wenang nita bumi kelawan isine ada emene bliwon mula ido sang yang widi ne merago tita megimah ngai panak sing ngida rahayu ben pada paras paros kena demen done nak sing demen paksa jog nyakit tawo Tuh sing kenal dari Banblis. malukuri mirip pedakon yang kena rago di subene rago nuturang sang kalo ban sang kaneng kepako benak moni nyanget-nyangetan tiang mendalam rago jatine nah bang melah ban tiang nyatu kena ragone jatine nyen ragone Siro dadosne. Yang saking Wilajita. uli wilajita Okan. bumi wilajita kaden no kawawa banido duagung uli Kunang wadana kunang watu menerago uli wilajita nyen dadi nyada Okan dan yang Gusti Patih Agung iriko tiang jero. Sadene. Ya yuk menggunakan ini. Saking kian yuk. ayo jaga ayu kita bapo metakon nebah ragan ayu jen Ada awak semayu ayu. Kagone siro. nak bino sing dewek ayu ken dewek bapo lat pengabih masih dipuri gondang waktu Nani dados pengaber ing gondang watu. Bueng keseane siro dadosne. nak kandang uling truno bapo madan kita hayang tuwa atut masomah kelantas sing dadi ngelah sentano Nggih. bapo
Dane Gusti Patihano. Gusti Patihano, Aji. Tiang rapin danin. Naping kudu nyambat gitu acem. Lingsah. Kengkiannya beli. Iya nama. Metukar Bang Tiang. Gusti Patihano. Pengabeh ring gondang wat. Oh benar. Ji. Hah? Sedereng titiangun ning. Aji pengabeh iri ke ring gondang wat. Ngon yukti titiang. Angop titiang. Ningoh oti nering jabo ji. Ban apa? Aji kocak entalesane menjalan ji. Wan kawikanan aji ngamong agung iri ke ring gondang wat. Gimana mangken disampuni tatasan ke titiang. Keceluak yukti titiang. Kelengan apa? Ji. Engke. Aji harus pengabeh iri ke ring gondang wat. Kan aji naonin matur ring gusten aji iri ke. Lungsoran sandi kunas aji harus napi kemon. Dados bacin kemana? Tenang ngamen dados pekayun nakedik. Wastu kadi punika palaksanan agung gondang watune. Ji, yen sapuniki teh tingkah aji tan bino yukti kadi cicen borosan aji ya. Mula betak basang aji kemon. Wanten aji tan ngitung sapunapi sakit jak masiosana. Tuang somah wake. Hei, dongkang beleng ni boy. Sarat kita nih buat orang. Udiang barang pati kacuh memunyi. Jengah pasangnya ke tuang somah. Beli suksema. Emene merasa jengah ada matbat kurenane cihnane mene sayang tersnoken somah. Mirip ibu ngelah pengerasa. Ya namun doa somah wake nang pitulung kape ning ibu. Ibu tengingatkan ibu kan bini. Yen sing somah wakane nulungin ibu, bangke nyeleketek opo. Wih, sing dadi dana seluk, dana subol pekidiang donteng anga. Kaden ibu jejasan wake bangke, ukurasi bone maro. Takonen malu somah ibu netona. Ada kene maro, wake mes wake ngide tulung tekeneng somah ibu neto. Dayan bo sing bang. Beli dongko, beli nak jatene nak sing ngide tulung, nak itu tulung beli. Udiang ngide tulung sungkul sing inget kene ibu. Wih, cara raos beli nak mula wenang. Beli nulungin sing ada perihang, sing ada buatang pang pesili no petulung nih. Ubo sing bang do nyak kemo. Awak tuwo pati kacu angau cara sesengak. Yen dia punya pantos gitu nake mau sang arak tua berem gitu inemu. Awak sing kena yeh nyem punya barang sing gede nake gumi. Abo tungkat deh. Yang ngajak jengah ngangah kena tiang aja dua beli. Yang tiang kadilasan kan awak beli tiang sempati. Awak masomah cara sengak sekah gelah. Nyen tungden ngabin, nyen ngajum, nyen nyun. Namun aku jelek ke barang gelah. Kalau pas jelema bajang jegek mang munyi kita. Bibi puane sing dadi leseran tuh deh. Jani ngerejat kecak-kecakan bayu mebalik. Cara celeng melas balung mirip ngerejat aja bos. Kalau mirip sing kanti nganggah kernimpalin lemetu. Oyong ibu ini. Sing nyandang tebot melas omat dua. Den malah kayu mesaut nyautin petani. Amun togen bakal aban ni main loken kayu di tengah alas. Hah? Nggih. Amun togen. Penara ibu apa isine ketokong mekedang sing melipetan kayu ke ponok mayah dagangan bawa. Hah? Togen bakal nyeh. Cara sesengak oh. Bejantan kenian to kaji. Kena sampan kayu nimpalin semakan petani. Cara sesengak sabarang agemel kepasih kan diumbahnya. Dinguang petan kitu dah. Lebih selain tiban kayu rarut ngai pondok di tengah alas kalian kayu wirio bunga sadio motah kayu ini di jeruan laksan rencang pakandal dane rakrian anu jeron dane lung tangkep lung ambal mempenal jabo pisan jabo tengah magelung agung becandi bentar jineng tongos kayu nyepel padi meperado kang tawangnya mekejang kutang pelai ben kayu kesila metambus pantat
kai sai panginawan jadi segala sih. Ben sing pelot ben kai ngangon jelek bikas kucen kai ne. Sing duga ben kai ngatek kemenusan kai ne nyakitin pajak kai bepret bunga bepret aja. Kengken ngap ini ngahorto dan rakyat walu ya keropak majalan. Lamur matan kai tuwa nu sida ban kai ngonek suaran sastra de madan salah de madan badak. Tegak je nyai di lemo. Aneh paban nyibani ken ketuaan kai apa? Benai ibu bertemu ken kai di tengah halas saya. Jujur kai mirip not kai manusia. Bikas kai kena ngai cara satu cara cicing korosan. Mepisah go kai dak baran di tengah halas saya. Konen aku ku selam petan kai betul. Jadi nawan ulen muncul kukun batis kai kayang kemuncul bot kai misi muni. Beli. Suhot angamon kopi. Diapen sangat diapen dia. Ya ayu masih beli tiang lapi anak. Salah tampi ayu bang rapo. Tangun. Pasti kacau ini dia makan. Kita pun iki patut pemargen haji dan semua orang diangkat. Doning diangkat nuning kebiasaan Ampuraya. Donyen salah tampi cara raos bako maror. Selain tiban lebih bapor harun. Gang jeroan bapo nene motah ne bunga ne wiryo tegak bapo lan. Dah lemang bapo ngai bang tongos bapo ngurugen pangsing melahat-lahat. Pangsing mekedus bone bapo tahen sadio. Ayu tekem ayu walu yang ngebet mangunang. Awanan ada ayu bone berak pesu limunyin bapo. Yo. Adone melet dawang bapo adi ayu sangat salah tampi. Dugan benar-benar bapo metakon. Luwung dingah bapo pesaut ayu ne kengken jo caro tirdening ngetisin kena bapo. Disubane bapo ngaku lan pengabih di kondang watu. Mesih perajani masalin iya kening dah di api ngendih mur-mur tangkah ayune awanan salah tampi. Apa sebatang? Apa salah tampi yang jenak di puri kondang watu. Ini banget kawin di tiang beling kadi bangkit. Tidak wagung rekondang watu sana memaksa sekian di tiang. Sing suwut-suwut di depan laksanakan rapat. Sing bina sebat ayune ken sakit atin kena bako. Kalau lara pane jalarane lenah jadi kini batena. Sotane ayu teket mai jenang widi nemuang. Ayu ado karojo, ado kantenan nyamo brayo yen semetonan karale. Lakar mandi murang-murang lampah mana di tiang Murang-murang lampah. Man jeneng beleng kene aji sing uning kene. Tidak melat bisa nandung nih badan di diangkan madu ngawenan di diangkan tunung sakit. Tunang dian sing uning sakit dene nak ngeden-ngeden. Yen di diang matur mejantan aja di diang pacang hamum. Benah cara munyen yo yen yo wikan aja ne. Cina dan salah tampi ngamuk tas kepuri sing kuangan awak sing mecelap ban batis si anek metingkangan di pemedale bo roncau ken pekemit he. Jani kene yo. Yen ruahnya ayu ajak bapo di pondok bapo ku mentos laka darare ben pidan sing tidak ban ayu nana ngajak bapo megendre lanjut kene. Sandu englan laka. Aduh ji pasal ponik kisahkan aduh ji. Yo batu bapak sing kahan lupokin nak kini ubangan nahar tunggal cotan tu mata pang ada tulisan.
melingsir pitekat nak sing ando bobok ke bawah merto wisio mesanding sai-sai dewek megongang pari sal-sal sing ngelah pianak nanda saro ado nak cerik ngabo belingan datu dugane gelur-gelur di natah yang orang basangnya sakit bu ibu bayu maro ngenah tugal rare kengke nang kone jani ngelah somah sing ten mesuang nang cekcak tiang nak kemot tiang beli mari ngenah tugal tu ke kemot iya tuh agat sing mot ada nak mau sang nyandang kini jelek dikasih bane awak jelema lekat makedang lekat membuat gitu nang orang jelek nak lekat iya kengken satuan nido sangaruna mora tugal bau nido gen ko Prabu Bragat gedo kedaluh ken ibune gen Dewi Winata kok gitu tugal lekat tugal ngene tuh artinya sing dadi maluin pekayun nido sang yang tidak gitu wiwi mene bepandosan memena ko jo pando sok gede ne to bodi nyos saja nanti ya urogen aliang po aku urogen jak jemaah ya kesian ratu gede sing Allah berarakan ya bu iwi bujak paling kenang itu hari-hari di Jakarta hari-hari nih umben nah adi umen iya umen tuh dia umain yang dari Batalongan ada nyoba mekedak anu mekelas tuh bobong diang dua bang sing dadi liu belah nih anggon pesang apa iri sadio ipidan kain di pedang daso talia kilo tabio ya nak kilo man ini tabio boleh dikuduk ayo jangan belum memene tadi belum yen tabio kilo selain lemeng ken lah anggon sambal anggon baso anggon jukut yen tabio nene agule hidupan sing telah benanggo kengkene merebut ajat lujak papat nak merebut dan tabia bule kalau ada nak menyan memadu Wiwi, dong awak-awak cara dunia nah hari-hari nagi yang kon pesan dan didina kalian rari lekat ajak kuda lekat ben papat ngajak adi ini ke bawah catur sana nyamuk papat untuk ongkot jaya lekat hari-hari besi adi hari-hari dadu yeh nyom lu gede papat lamas tuh nih aja lekat yen sing kena numpuk karo ngerubedo mengenap-kenap bedo sakit na cerik ngawak-ngawak nah beli jatine nak maluan tiang nawang nak cerik ne mani ulun bu petakon pakat bangun bu bisa batak mangku seng lang nih weh pakat dia weh lebihan kan bisa ngeliat marucuk dari pengeling tadi gitu kasare nyanang pesen lah panak kolon bo kemudian bungain kuping nasak wih ngajak nak ceri halus-halusin nyanan dengkik ulas kakap yo nyanan pedang nih gendengan kita benane susuin gendengan untuk pesak ngal-ngal siap gendengan ya nih siap sayang diobok-obok airnya diobok-obok weh gending apa tau suba hujan nut liu ben ubak sen mangka apa sih kuah itu yang gending secangkriman biasanya ngendingan nak ceri upo pucung bibianmu namun bayu luar maju dikit ada apa diwang jekak nawang monto nah bibi awanmu iu lamun payut luas manjo yo mara tunen mepupo pucung sajaan bungut nyi cara bungut botol nak mara nak bawa payut nganti kampung ya jenang sayang do keleng anu awak sing ngelah nama si suleng gitu gengkak. Adi lengah kita mumi. Kengken rasang.
Adanen maro. Oh, megel-megel saja mau berjalan tuh. Bener yo engkang-engkang menjalan. Oh. Eh, Engke. do tulese di jelemona. Apa Tulese? sangkel ibo do? Apa sangkel ta ibo? Pana. Nyela mana? Tanro beni ayu. Nyela la kadang. Bebe. Ada untuk iya lah panajang lah kadang. Iya. Apin yo ngelakadang yo ngelah nyanan somahne se barang ngelah. Nak muani barang lah pana yo ngelakadang sing no. Boyo. Wih. Engke. Iya namun do rare merlekat. Jenek apa gede? Sawetara ada petang kilo lebih. Petang kilo. Oh. Gede artinya rare. Gede. Barang baru. Engke. Nyemun dano. Engke. Sing entasin barang kita gedean. Amun tu tas nyulsul pesu ngelumbe. Amat sakit nih tau. Nah ibu. Nan. Hah? Bro bingung kan? Bingung ya? Amone ngelumbe. Barang baru. Amat sakit nih. Uli je lekat nak cerai nih. Aduh, dari gitu lengah ibu. Man cara nih bau li dijauh. Uli songjek nih. Ni lekat uli itu ditebak kudang bilang semangat. Wewe uli malu lekat. Uli malu. Di kene nganang bisa rare bisa ngadak bas gedenan. Pemesone bisa metodesin dah. Nang aku terus bisa menjahit dah. Aduh, bisa mau codesan pemesone. Aduh, memang kalau ngadena ang jang sing lapana. Tapi lagi nyen ijen kan barang jangan mau codesan. Ne subona suwejo widi Tabe balian dukun ngasan duak maresud nak lapana bunyi dang bangun. Di maluan ya memene dadi nglapana yen sing duduk gangguan bulan pitung dino panah sing dadi mesare nyempang yen nyempang mesare kecak-kecakan yen nyome menek bisa bangko men Aduh jangan dong sebut tadi apa dadarane tawang apa nasi putih uyah putih komak putih tau ben mani pamor putih tadi ngamalawar ketemu gimana mani mising panah dua kan Bang yo di dia, no. Kaden panak pagelan. Mai ya bang nenek bokor anak sakit. Leng. Meme je nyumpang nak bagus. Nak bagus. Wi bagus yang Mimi. Aduh. Nah, Meme. iki kok pane Meme matane nelek. Bebe, pipen kembung. kedek temen sarang titiang. Aduh, meme, bungutnya tebal. Wih. Cap-cap saka besi. Sakan ini. Jelek makajang do jelek. Meninggalan jelek gede-gede. Oh, Liunan bati ken bojole. adi kan lo? Nang ado. Mas nyelepit nang keteng pu ino. Ketanjung idongan. Pasapu niki nene ji. Ayo. Kan goban tiang juang ini biang ini. Tiang gopan jenenge juang. Gopan ayu juat, ayu seseng mau bobo jelemo. Langah. Artine senyak nurasin gobane mene yu udah sempat anget tau. Pasapu niki nene ji. Ayo merasa sangkal kanti ngelakadang rare. Mula sing kena ayu pada taros pada demen awak kepaksa yang sing bapak beli ne madan raksasa wiwaha kudiang rekene ne atmo paling jenenge nemadi nak apin kita anake uli dewe ayu tekane ado sing rare nage kadut rare nage belengang rare nage lekadang nak mula pakayun tidah nyen nyidang nambakin kene iceno kene sukseman wih apin jelek gobane aja anggon ngesihin bikas ya panglung yen gobo kengkena ngesihin nyilurin jelek gobanen melah bikas nih ado kendelang cuma sak nyupat iraramo Pangnya na yangon aja sinongan kena sesengaan payu berumpung apa isine. Cio sanding berat. Nah, pangdo subuh payu berumpung dan misi tain sampi Tempelet. seduk asal seduk jadi kini patena Nggih. kenah bapo apa nih ada dini kalau nyuang bapo bang bapo akuin bapo cucu panah ayo nah sing tawang engalan bapo mati pangdong lantas ya belum supaya nawang kangen kau ja aturang kepuri pang memarakan Kepuri
buri guna-guna watu. Aku ali kemosing jala ala asamin. Mali kaya Ku Amardapura bapa sayang ditu kalau indo sing wikan bapa lan pengabih di kondang madu. Aja kamu atuh lagi pasang segala. Salbo na bajang pasu bajak wawe bagumi. Sing bokanan karuan tawa na bajang suklo po bajang layu. Neng ranang sepot tatiken. Sebilang iraga pesu tas timpal-timpala sing ada nyapal. Kengkeng taruh ketu mau kejang mau pelungan gunggek. Kordewa jatene nak anak apa nenah ketu amu. Sing gila moyen no timpal no. Ajen cokor dewa jatene nak usak sen solahnya gitu ban. Aduh, ada ajen yang orang usak. Medal ke jabo, nyuluksuk pemulihan umai banyak. Asal ada nang lapan abajang plikas kita. Asal ada na jana gredeg kita. Liu na beleng-beleng sing ada ngakuin nyen ngelap pegaya tu gitu ban. Cina benanang aduh gitu ban. Aduh. Yen sing pedingang pas sore na san budi pedingang jelek ati. Jatene aji mulai sing dadi urin. Ji ada nang san rabi rara beketang selesai masih sing kan bumbu nyi. Jani tas yang ada di pura dijolenkan ngalen-ngalen cewek. Oh ya yang anak kedua ngejong nguli dini ya bibis sing iraga nawang impal akrab beketang kan ya ji ay lekat di bandija kaden jang muon. Klimpang orang ngelang panjat tahu-tahu kedlon sing teko. Teko kuat rasang bawa beleng dadu. Teko yang mulai nang 6 dino long sing 6 na beleng. Mun kene len buan ini. Asal ada mau cajaran nyaji bakal teko. Ijo ya laku tuh. Yi. Ais. Kene ya kepuk yang bajang-baja aja no. Lek ratu. Ragot di mana ngelang noles sing mau kita. Meratu. Bokne kengken dia cara sebon pret. Aduh. Alesnya percis cara ales film cakocana di TV. Meratu cangkom ne. Ratu. Padahal nasi mau kenyam dong. Terus mau kenyam. Kengken dia cara jet sampai kena hujan. Jebang. Aduh. Nih nak dua playboy ya dah. Yang saya nak dua playboy masa bangkiang panaknya celah. Bangkiang panaknya beban nyoleh salah bangkiang nelen ini keredak ke buka kaki kan. Nih no aja anak beleng mau perarang no. Wah, nih, yen sing man ngeraos sang reramo sakit masange. Jeli reramone ngelang mas jeneng. Nang apa menjatene jeneng kuangan? Mas, pipis. Nang orang kapan ngaji mirip aja bakal nemang itu. Mungwek sayang aja mau putra reng ditiang. Ini pengangin tapi malih ajang-ajangan antos ngewanah yang ditianggi. Ya mohon boyo sangkan yang pengangin boyo sangkan yang ajang-ajangan. Yang ngemet uang becek mana ditiang. Ye,
Apa? Banyak-banyak sami meplungan mriki kepuri. Akeh nak beling ring jabo tan ada ngakuin. Haji Dan makar di belengan ring jabo aja. Nah yang kayu nanti. Tuh yo dako nang nek ketok-ketok kek. Nek sangat ngemetuang sekal ring mana ditiangi. Tidak kalau ipun masadu ring ditiang. Semalih nyengong ditiang pianang pebinyat. Ya ora panang pebinyat. Milu tiang le pekain aja di jabolan ini. Nang kayon-kayon neragan aja. Hei. Nyen bani nyenguhang cening panak bebinyat. Sejabo mirip jelemu iriati kape cening kape ni nanti. Makena kengken ngutah mising. Orang kape nanti nyen. Yentan gugur di tiang. Eleng di tiang kawentan mikirin kuri. Sekate tiang ingat aji kemauan sanering di tiang. Ibu sana ngerti ukuran di tiang dan namin panggung di tiang. Melat yang memen kepitan je. Neng. Ping kudo subuh haji ngoren cening. De cening nakonang memi. Sat cening lah meme subuh mati. Kanti sesat cening lah nakonang meme cening rumah sak cening ngemadakan haji penghengalan sede.